kriminalizatzailea sortzen duten. Saiatuko naiz hauek jartzen, aber gai naizen. Esateraterako. Hemen badago bat. Zeutara iristeko esia, hautsi ondoren, Marokon atzemandako etorkinen uholdea. Esate baterako. 2005 etorkin Melillan sartzen saiatzen ari dira, esira masiboki jauzi eginez. Hau ez dizuet erakutsi, ezta? Hementxe. Eta hirugarrena, Menen errebolta, Casa de Campoko harrera zentroan, 8 adingabe atxilotu dituzte mehatxuengatik eta lesioengatik. Poliziak autokarabanetan lapurtzen zutela ezagutu ondoren. Kazetaritza hedabideek ikusten dugun bezala, migrazioari buruzko informazioa emateaz gain, esanahi sozialak eraikitzen dituzte eta istorioak hautatzeko, kokatzeko edo baztertzeko moduak oso ondorio errealak ditu. Hortik, galdera batzuk sortzen zaizkigu. Beharrezkoak dira irizpide editorialak migrazioari buruzko zer berri argitaratzen diren eta nola bideratzen diren erabakitzerako orduan? Kazetaritza hedabideek laguntzen dute nahi gabe bada ere migratzaileei buruzko estereotipo negatiboak indartzen. Komunikabideetan behar besteko ahotsa eman zaie migratzaileei edo nagusiki kanpotik irudikatu dira informazioaren objektu gisa. Zer egin dezakete komunikabideek migrazioaren informazio tratamendua hobetzeko eta ikuspegi sensazionalistak eta alarmistak saiesteko? Galdera horiek tintontzian utziko ditut lehen solasaldiko mahaia osatzen duten kazetariek haien inguruan pentsa dezaten. Hala ere, esaten ari nintzen, lehendabiziko mahai honetan eztabaidatu ahal izango ditugula hautatutako gaiak ikuspegia edo tonoa, eta ez kontatzen ari diren gertakarien egiazkotasuna. Izan ere, kalitatezko kazetaritza baliabideek ez dute faltsukeriarik asmatzen migratzaileak segurtasun gabeziarekin edo ustezko privilegio sozialekin lotzeko. Gezur horiek, ordea, sare sozialetan eta online plataformetan aurki ditzakegu. Desinformazioa ia iragazkirik gabe eta erantzunkizun profesionalik gabe darabilen lekuetan alegia. Desinformazioaz ari garenean, irabazi asmoekin edo, barkatu, luzetxoa da eta kontua. Desinformazioaz ari garenean, irabazi asmoekin edo herritarrak nahita engainatzeko sortu aurkeztu eta zabaltzen den eta kalte publikoa eragin dezaketen informazio egiaztagarri faltsu edo engainagarriaz ari gara. Azken batean, herritarrak manipulatzeko asmoz egindako eta zabaldutako gezurrez ari gara. Desinformazioa ez da fenomeno berria, baina aro digitalak aurrekaririk ez duen edapena ahalbidetzen du. Gaur egungo ekosistema digitalak sakonki eraldatu du informazioa banatzeko, pertsonengana iristeko modua. Sare sozialek, telefono bidezko mezularitzako aplikazioek eta plataforma digital handiek kalitate desberdineko edukien leherketa egin dute. Eta horrek egiazko informazioa identifikatzea zailtzen du. Jendearen artean ziurgabetasuna sortuz. Herritar askorentzat informazio iturri nagusi bihurtu dira, informazio fluxu tradizionala lausotuz edo ilunduz. Zeren eta gaur egun edonork sortu, zabaldu eta partekatu ditzake edukiak. Bitartekotzarik gabeko egoera honetan, errealitatearen interprete klasikoek, hala nola komunikabideek edo ohiko elite politikoek garrantzia galdu dute. Hala eta guztiz ere, haien papera erabakigarria da, oraindik ere sarean darabiltzan diskursuen amplifikazioan
benetakoak zein faltsuak izan. Horregatik, desinformazioaren aurkako borroka lehentasun politiko bihurtu da Europar Batasunarentzat. Gure oinarrizko balio demokratikoen aurka egiten duelako eta munduko egonkortasunerako arrisku handienetako bat delako. Azken urteotan, kanpaina desinformatiboek gero eta gehiago jarri dituzte fokua migratzaileengan. Eta zenbait eragileek benetako gerra kulturaltzat jotzen dutenaren barruan errudun bihurtu dituzte. Zeinean aktoreen ekosistema batek munduaren ikuspegi pluralistaren aurkako oposizio komuna indartzen duen. Desinformazioa ez da beti erraza identifikatzen. Egiaren ordez, egiantza erabiltzen baitu. Informazio falsuak egiazkoekin nahastuz, kontakizun engainagarri, baina itxuraz sinisgarri bat eraikitzeko. Onura ekonomikoak bilatzen ditu, helburu ideologiko eta elektoralak izaten ditu, edo interes geopolitikoei erantzuten die. Funtsean, eztabaida publikoa aldatu nahi du, gizartea polarizatu eta erakunde demokratikoekiko konfiantza txikiagotu. Pertsonok, hainbat faktore kognitiboengatik sinisten ditugu mezu desinformatzaileak, eta garrantzitsua da hori jakitea. Mezu mota horiek eta horien edatzaile potentzialak jasotzen baititugu. Pertsonak laburbilduz, Pertsonak laburbilduz ez gara uste bezain arrazionalak, sinisteko eta partekatzeko pres gaude. Gure prozesu mentaletan, baita arrazionalenetan ere, emozioek funtsezko zeregina betetzen dute, eta desinformazioak badaki nola aktibatu emozio indartsu horiek. Ala nola beldurra edo arbulloa, gu manipulatzeko eta haien edapena errazteko. Zentzu honetan, gure giza herentziaren alderdi garrantzitsua isuri kognitiboa da. Isuri kognitibo hauen artean, ezagunenetako bat berreste alderako isuria da. Horren ondorioz, dagoeneko uste duguna indartzen duten informazioak bilatu, hautatu eta baliozkotzat hartzen ditugu. Horrez gain, sare sozialen eta bilaketa motorren algoritmoek ederki ezagutzen dituzte gure kontsumo gustuak eta ereduak. Eta aldez aurreko sinesmenekin lerrokatutako edukiekin elikatzen gaituzte. Informazio burbuilak indartuz eta kontraste kritikoa zailduz. Horregatik da hain garrantzitsua kalitatezko informazioa kontsumitzea eta nun aurkitu jakitea. Izan ere, informazioak, elikagaiek bezala, ondorio zuzenak ditu gure osasun demokratikoan. Egoera txarrean dagoen elikagai batek ondorioak izan ditzake gure osasunean. Kalitate txarreko informazio batek erabaki okerrak hartzera edo ondorio okerrak ateratzera eraman gaitzake. Hori da, hain zuzen ere, desinformazioaren bultzatzaileek nahi dutena. Eta denok, salbuespenik gabe, horretan lagun dezakegu. Informazio faltsua partekatzen dugunean, nahita edo konturatu gabe egiten dugunean. Migratzaileen inguruko desinformazioak nola funtzionatzen duen argitzeko, har dezagun adibide hau. Ea, ateatzen zaidan, hemen beharko luke. Madrilgo metroko labanaren kasua da hau. Gazte bat, Madrilgo metroko bagoi batean labana zorrozten erakusten zuen bideo bat zirkulatu zuen sare sozialetan. Etorkin gisa identifikatzen zuten mezuekin batera. Eta segurtasunik eza areagotzearekin lotzen zuten. Hala ere, Polizia Nazionalaren arabera bideoaren protagonista espainiarra zen, Urdaiazpikoa mozten lan egiten zuen, eta gainera bideoa 2019an grabatu zen. Bulo edo gezur horrek erakusten du irudiak manipulatzen direla eta delituzko jokabideak egozten zaizkiela hortik pasatzen den edonorri. Adibide hau, iazko abenduan ospatutako migrantearen nazioarteko egunean zabaldu ziren migratzaile errefuxiatu eta gutxiengo erlijiosoei buruzko ehunka buloetako bat besterik ez da. Adibide horiek
Erakusten dute desinformazioak desitxuratu egin dezakeela migratzailei buruzko pertzepzio publikoa. Existitzen ez diren jokabideak edo onurak egotzita eta estereotipo negatiboak sustatuta. Baina, zein dira desinformazioaren atzean dauden aktoreak? Zer interesek mugitzen dituzte? Zer egin dezakegu kazetaritzatik, unibertsitateetatik eta hezkuntzatik desinformazioari aurre egiteko? Horiek dira, zalantzarik gabe, jardunaldiaren bigarren elkarrizketan edo mahai inguruan jorratuko diren galderetako batzuk, diskurso desinformatiboaren egiaztapenean eta azterketan adituak direnekin batera. Azken batean, inoiz baino gehiago gure pertzepzio kolektiboen eraikuntzan informazioak eta baita desinformazioak ere duen botereari buruz hausnartu behar dugu. Migrazioari buruz hitz egiteko modua, erabiltzen ditugun irudiak, sartzen edo baztertzen ditugun abotsak eta erabiltzen ditugun markoak ez dira neutroak, ondorioak dituzte. Testuinguru horretan, komunikabideek, hezkuntza erakundeek, esparru akademikoak eta herritar guztiok erantzunkizun partekatua dugu. Desinformazioari aurre egitea ez da egiaztatzaileen edo kazetarien zeregina soilik. Konpromiso demokratikoaren kontua ere bada. Izan ere, gizarte justuago eta pluralago bat defendatzeko, egiazko informazioa, berifikatua eta aurreiritzik gabekoa defendatu behar dugu nahita nahiez. Kazetaritza komunikabideek botere handia dute migrazioari buruzko imaginario kolektiboak eraikitzeko orduan, eta neurri handi batean, haien informazio tratamenduaren mende dago balantza zein aldetara erortzen den. Ezagutzaren eta empatiaren alde, edo aurreiritziaren eta arbuioaren mende. Migratzaileak kriminalizatzen dituen eta kohesio soziala igatzen duen desinformazioaren aurrean, konpromiso kolektiboa indartu behar dugu, benetako informazio etiko eta estigmarik gabekoarekin bat eginez. Eta bide honetan, herritarren alfabetatze mediatikoa sustatzea funtsezko lanabesa dugu. Eskerrik asko, muchas gracias. Bueno, orain solasaldiari bide emango diogu eta egon daitezken galderak gero solasaldiaren ostean planteatuko dugu. Mesedez, solaskideak igo zaitezte eta lehenik eta behin ikuspegi mila esker, zaz partetik, zurrumurruen aurkako zaretik, jardunaldi honetan parte hartzera gonbidatzeagatik. Jardunaldi honetako lehen solasaldia hastear dago, immigrazioaren narrazioa, dinamikak eta erronkak. Migrazioei buruz idazten duten kazetarien egunerokotasun profesionala hurbiltzea du helburua eta informatzeko orduan komunikabideetan sortzen diren erronka partekatuak eta dinamikak zeintzuk diren hurbiltzea jakitea. Batez ere, honelako testuinguru politiko eta sozial batean, gero horri buruz hitz egingo dugu. Horretarako euskal edabidetako 3 kazetariren hausnarketak entzungo ditugu, Ainhoa Furundarena Izagirre, Olatz Silva Rodrigo eta Cesar Koka García. Ongi etorriak. Eskerrik asko. Hasiko gara, orda.
Bueno, sabemos que es complicado pues por la profundidad del debate, pero vamos a intentar en la medida de lo posible adecuarnos a los tiempos. Tenemos 1 hora y cuarto aproximadamente y para ello hemos distribuido este conversatorio también para que el público lo sepa y pueda seguirlo con mayor rigor en 3 grandes bloques. Uno que funcionará como punto de partida sobre un diagnóstico general sobre cómo se trabaja en un medio de comunicación en un contexto político-social como el que estamos atravesando en un mundo que parece estar en permanente combustión. Un segundo bloque que abordará, como indica el título del conversatorio, las dinámicas propias que se producen en lo cotidiano del desempeño profesional que tenéis en vuestras redacciones, y un tercero con el que pondremos punto y final al conversatorio y que versará sobre los retos individuales en el marco del ejercicio profesional, pero probablemente también colectivos en el marco del periodismo, también como ciudadanas, ciudadanos, consumidoras, consumidores de prensa. En relación a este bloque primero, después habrá un tiempo para preguntas y reflexiones que puedan ir surgiendo también entre todos vosotras y vosotros. En relación a este primer bloque, ese diagnóstico general sobre los discursos de odio y el contexto político-social, somos conscientes también en esta mesa que el segundo conversatorio Desafiando estereotipos, combatiendo la desinformación, tendrá precisamente en su ADN esta cuestión, pero creemos también de alguna forma que es importante aproximarse a una idea general, a una reflexión general, porque evidentemente el contexto marca el ejercicio periodístico. Son 3 preguntas a lanzar individualmente a cada una de vosotras, de vosotros, como punto de partida para el debate. No se trata de profundizar, sino de aproximarse a una idea general que a medida que el debate continúe seguro que se concreta. Sabemos, puede ser una obviedad, pero creo que es importante destacarlo, que la realidad es un espectáculo muy delirante en muchos casos, donde sectores de lo más diversos también capitalizan el discurso anti-inmigración, lo sitúan en mitad de la arena política y social, y además existen, después lo veremos, estructuras de desinformación sistematizadas, propagadoras de bulos que impactan de lleno en la convivencia en igualdad y en paz. La primera de las preguntas es para Olatz, en relación a cómo se trabaja en los medios pues con un contexto de estas características, ¿no? Cómo se resisten las redacciones ante esta tendencia actual de polarización que no solo genera imaginario, sino que también contribuye a reducir el debate a la mínima expresión. ¿Cómo afecta esta cuestión a vuestra cotidianidad profesional? En la práctica, evidentemente, por eso estamos aquí, pero también, ¿por qué no?, en el estado de ánimo, ¿no?, de un periodista que se enfrenta a escribir sobre una noticia sobre migraciones. Hola, nahi duzuenean. Bueno, egunon, lehenik eta behin eskerrik asko ikuspegiri jardunaldi hauek antolatzeagatik eta berriari gonbidapena egiteagatik. Eskerrik asko etorri zareten guztioi. Nik uste dut horrelako gaiak lantzea oso interesgarria dela eta beharrezkoa ikusita zenolako errealitatea bizi dugun gaur egun. Eta garrantzitsua delako ere gure artean hausnartzea nola egin aurre horrelako diskurtsoei. Eta aipatu nahiko nuke hasi baino lehen, lehen ere komentatu da aurkezpenean, asko hitz egiten dela Europan nola ari den areagotzen arrazakeria, gorroto diskurtsoak, eskuin muturraren gorakadaren nabarmena da, eta askotan sentsazioa hitz egiten dugula urruneko kontu bat balitz bezala, baina Euskal Herria ez da burbuila bat, eta hemen ere uste dut areagotzen ari direla horrelako diskurtsoak, eta hori da horrek agerian uzten du ze eraso ari diren gertatzen kalean, eta hau gertatzen ari da diskurtso bati zilegitasuna ematen zaiolako eta normalizatzen ari direlako kontu batzuk ezin direnak normalizatu, eta gainera gorrotoa sustatzeaz gain diskurtso hauek ere eragina dutelako migratzaileengan. Eta hori aipatzen nuen Euskal Herrian gero eta ez dakite areagotu den edo gero eta nabarmenagoa den, adibidez pintada arrazistak agertzen ari dira Euskal Herriko hainbat zokotan, gazte migratzaileen aurkako erasoak gero eta nabarmenagoak dira. Eta orduan, nola eutzi edabideetatik, nik uste dut ezin diegula tokia utzi horrelako diskurtsoi, ezin ditugu estereotipo negatiboak indartu, eta ateak itxi behar diegu diskurtsoa arrazista eta xenofoboi, eta aurre egin beste narratiba batzuk proposatuz, gero sartuko garela horren inguruan hitz egiten.
Eta zer nolako eragina duen gure praktikan eta gure animoan, alde batetik uste dut horrelakoak ikusten ditugunean, ezin garela besoak gurutzatuta geratu, bazakiten haserrea, amorrua edo ezin egona eragiten duten, baina niretzat pertsonalki horrek bultzatzen hau idaztera, kasu honetan berrian, eta horri aurre egitera. Azken finean, diskurtso oso simplistak dira, erraza da jendearengan eragina izatea, baina ezin dugu utzi hori egiten, eta horretarako nik uste dute idatzi behar dugula, kasu honetan edo edabidek alternatiba batzuk proposatu behar dituztela, ezken finean komunikabideak eredu dira eta kapaz dira iritzia sortzeko eta iritzian eragiteko, beraz bada erantzukizun bat. César, es nuevo este escenario. Sabemos que colea desde hace tiempo, que es probable que se haya intensificado en los últimos tiempos, pero ¿se han vivido épocas similares, con contextos similares? Buenos días. Sí, muchas gracias, lo primero de todo, por la invitación a estar aquí. No, esto no es nuevo, evidentemente. Esto no es nuevo. A lo largo de la historia se ha dado muchísimas veces y además en todas partes. O sea que no estamos ante un fenómeno nuevo. Es más, lo extraño a lo largo de la historia ha sido lo contrario. Con lo cual, no hay más que repasar los años 20, los años 30 en Centro Europa, por ejemplo, no hay más que repasar los siglos en Estados Unidos, en América Latina y, por supuesto, en Asia, ¿no? En todas partes, y en África también, en todas partes. A ver, estamos ante un tema de enorme complejidad porque encima es un terreno de batalla ideológica y partidista donde nada es inocuo. Aquí vamos a hablar de medios de comunicación porque es lo que nos toca, pero no olvidemos que ciertos mensajes fáciles, directos, simples, que acalan muy bien en el público, que podríamos denominar como propios de una política populista, han llegado a los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales hoy lanzan muchísimos mensajes de corte populista que se reflejan en los medios de comunicación, porque en los medios de comunicación estamos ante un debate siempre complejo, y es que efectivamente somos conscientes de que hay mensajes completamente perversos, pero cuando esos mensajes los lanzan dirigentes políticos o los lanzan dirigentes sociales, tampoco la estrategia puede ser silenciarlos. Es decir, la estrategia podrá ser contrarrestarlos o podrá ser contraargumentarlos, pero silenciarlos nunca, porque entonces se da pábulo a que crezcan. No hay nada más atractivo que un secreto para que se multiplique por todas partes, ¿no? Entonces, estamos ante un terreno socialmente muy, muy delicado porque, decías, no somos una burbuja, claro. Durante muchos años hemos tenido una tasa de inmigración muy baja, con lo cual los problemas que vemos lejos, esto ocurría en otros lugares, ¿no? Ocurría en la banlieue, veíamos esas imágenes de incendios y decíamos, es Francia, ¿no? Cuando la inmigración ha aumentado aquí y los problemas han empezado a aparecer, fruto de estos mensajes absolutamente delirantes, pero que llegan a la gente, nos enfrentamos ante un reto al que nuestros colegas franceses, británicos, italianos, alemanes, se habían enfrentado hace décadas. Entonces, esto no es nuevo. Insisto, lo verdaderamente excepcional a lo largo de la historia ha sido lo contrario. Vivimos, desgraciadamente, en este tema en un momento de bastante normalidad. Ainhoa, es preocupante también esa idea, no sé cómo lo ves, esa idea generalizada vinculada también con el desprestigio del periodismo. Como si el periodismo también fuese la respuesta a todo, pero muchas veces también el problema, ¿no? En esa tendencia actual de polarización de la que hablábamos antes, ¿no? Un descrédito que no sé si es tan elevado, pero que de alguna manera invisibiliza prácticas, trabajos que están bien, que resuelven y que se pliegan a la misión clásica del periodista, el deber de la curiosidad y la virtud de la perspicacia, ¿no? ¿Qué papel tiene el periodismo en un momento en el que, como decía antes, parece que el mundo está en combustión? ¿Qué hay en juego? Bueno, yo creo que el periodismo está en juego. Egunon, eskerrik asko danori. Creo que el periodismo también está en juego porque ahora mismo es verdad que es algo que ha ocurrido, como bien has dicho, durante mucho tiempo, pero ahora tenemos más herramientas para llegar al público general, al mundo entero. Ahora mismo el mundo está muy pendiente de las redes sociales, en cualquier
medio podemos recibir información, desinformación, y el juego está un poco jugar con la verdad, con el periodismo real, con contrastar información de un lado y el otro. Estamos en juego porque muchas veces nos pueden catalogar incluso de lo mismo en algunos sectores, y hay que saber distinguir muy bien la veracidad, el trabajo, las cosas bien hechas, de las cosas que no lo son. Y está en juego un poco también el adaptarnos nosotros a las nuevas generaciones que se informan, por ejemplo, en redes sociales, que es un reto que nosotros tenemos que ir consiguiendo, porque es ahí cuando llegan los bulos, la desinformación. No vas a encontrar todo esto en televisiones generalistas, en periódicos. No, lo vas a encontrar en otro tipo de medios, que creo que es un reto súper importante para todos nosotros, centrarnos y llegar a esa gente a través de los medios que ellos utilizan. Al principio intentábamos atraerlos hacia nosotros, y creo que la herramienta clave es que nosotros tenemos que llegar a esas personas para realmente informarles y crear una sociedad cohesionada, una sociedad que tenga toda la información y que cada uno pueda tener su opinión, pero en base a la información realmente, ¿no? Todas las partes, digamos, de la información, porque cuando se centran solo en una información que además no está contrastada y la ha podido generar cualquier persona, bueno, es un muturreko edo norrere bai, pues entonces ahí tenemos el problema de ir quebrando una sociedad cada vez más, irnos a los extremos cada vez más y no conseguir una sociedad cohesionada. Es trabajo del periodismo, del buen periodismo, mantener la información, debatir, pensar cada información, cada noticia que vayamos a dar, cada crónica que vayamos a hacer en la radio, que esté bien debatida, bien pensada y bien analizada, saber un poco todas las consecuencias que puede tener esa información en la sociedad que nos está escuchando, porque nosotros tenemos esa llave y tenemos que saber utilizarla bien. En relación a las dinámicas, nos vamos metiendo un poco más en la concreción, dificultades, dudas, certezas con las que trabajáis, praxis positivas en los medios de comunicación, la aproximación a la cotidianidad de vuestros trabajos. Creo que probablemente sea un bloque que complemente también bien todo lo que aportaba Tania Arriaga en la intervención inicial. Lo fundamental de este bloque ahora es centrarse en eso, en las dinámicas que existen en las redacciones a la hora de abordar las informaciones sobre migraciones. La idea es distribuir este bloque en 4 áreas temáticas sobre las que cualquiera de vosotras y de vosotros podéis reflexionar. Por una parte, la complejidad del fenómeno, los dilemas, la narrativa y los datos, y las herramientas también como punto de partida para accionar. En relación a la complejidad del fenómeno, lo decías, César, hace un instante, y nos aproximábamos a esta pregunta incluso pues a través del correo electrónico unos días antes de este conversatorio, ¿verdad? ¿Cómo se convive en las redacciones con la dificultad para narrar un fenómeno que es extremadamente complejo, poliédrico, lleno de matices, que es muy difícil de abordar? Y incluso en un paso anterior, si es tan evidente en las relaciones esa complejidad. ¿No creéis? Nire ustez, zailtasunak agerikoak dira, eta hori onartu behar dugu. Baina zaila izateak ez du izan nahi, irtenbidea ezin da izan beste alde batera begiratzea eta itizilik geratzea. Isiltasuna ez delako aukera bat, eta horrela gu ere konplize izango garako. Eta nik uste dut lehenengo urratsa dela onartzea, zailtasunak badaudela, konplexua izango dela, baina horregatik kontu handiz eta tentu handiz landu beharreko gaia dela, eta hainbat ertz izan da, nik uste dut aukerak ere ugariak daudela horrelako gaiak tratatzeko. Lehen aipatu dute Europa, eta nik uste dut maila lokalera ekarrita ere baditugula hainbat kontu aipatzeko. Adibidez, alde batetik badugu muga bat, Bidasoa ibaia dela, eta beste alde batetik badaude beste hainbat muga ikusezin, izan daitekena errolda lortzeko zailtasunak, etxe bizitza, erregularizazioa, egoera administratibaren erregularizazioa, gero baditu ere auzokideak, hain historiak kontatu daitezke. Orduan nik uste dut konplexua dela, baina badaudela aukera ugari horren inguruan hitz egiteko, eta nik uste dute Ukrainako herritarrekin
ondo ikusi zela, izan daitekeela zaila, baina, bueno, arrazoiak ondo azalduta, landu daitekeela. Bai, ni guztiz ados nago, nik uste zailtasuna dagoela ere bai, erredakzioak oso hundiak direla, ez? Pertsona ugari daude, bakoitzak ikuspuntu desberdin bat izan dezake.